Grupo Cultural Campanilleros de Comunidad Anglamanda Capani, ñuka shutimi kapan Francisco Casco Curillo. Ñuka shutigo mi kapan Segundo Donicio Ortiz, 73 años tacharipani. Ña punta tiempo ña desde abuelo kunamanta pacha kallarishpa bailashpa kashna campanillawan bailashpa purishpa ña kutin kati wawakuna churikuna shina katikunapish ña kutin shinallatak campanillawan flautawan shina yachakushpa bailashpa shina puririkarka. Chay puntalla taytakunaka ña bailayka ña wañushpa ña tukurikpimi kanchika kutin todavía cultura antiguataka nachinkachishpa ñukanchika todavía grupo tukushka kunankama flautawan shina bailanchik. Kay flautakutami ñuka taytapish tukanata yachakarka pero na niwashkachu yachajunki tukanki sino que ñuka solo ñuka munaymantalla shina Michipambakunaman apashka purishpa shina yachajurkani. Chaymanta ñukapish ña joven yashpaka ña shuk shina rukulla taytakuna ña bailashpa purikpika kimirish bailakarkanika porque bailanayaymanta. Wawara kashpa 12 años charimanta ña kacharirkani campanillawan bailanata. Ñukaka flautakuwan ñawpashpa purini y shukkunataka katichishpa. Kunanpimi kanchik 12 campanilleros. Chay uraskunaka 15, 20 imam tantanakuj karkanchik. Puntakunaka shina bueno San Juan chayakpi tantanakush shina grupo tukush bailashpa purikarkanchik. Chaypi ñukapish shina kimirishpa bailashpa purikarkani. 2008 manta kashnami ña grupota formarishpa ña shina shamushkanchik. Kay gruputapish legalizashka kanchik. Primero invitación rirkanchik San Lorenzo. Y chaymanta kutin rishkanchikmi shina yankata invitashpalla kakpika rishkanchikmi Quitoman, rishkanchikmi Ambatoman. Chaymanta shina kay villakunata, shina kay ambikunata, shinakunaman llukshkanchik. Chay kanchik aparieria kan campanilla bueno kanmi de bronce. Kutin karami kan wakra kara. Y kutin campanillakunata hapishka kanpashmi shina charinchirin plástico caboyan de mayoría charinchi wascao. Kimsa tipo de flauta kan shuk kay hatunta kaninchi tonda grande nishpa riqsinchi. Kutin kaytami tonda pequeña ninchi, kutin kayta ninchi flauta castilla. Bailana punchawkuna chaypish na puripanchik shina taytakunata katishpa. Shina bailashpa shina campanillero flautero taytakunawan tantanajushpa shina warmi mamakunashi bailashpa puripashkanchik presentashpa kukapiwan llukshinakaka kukapiwan na kukapiwan llukshina ima kashpaka shina campanilla ima de repente machaka kipishpa aparishpa ima katipanchik. Kaypi ñuka grupopi kan solo mayoría de compañerokuna mayorkunalla kan joven gente illan. Kutin kay grupo ñuka yaypika kay grupo por ejemplo kay compañerokuna ña mayorishpaka ña jubilan ña bailan chayka kay grupoka tukurina rikurin. Chaymanta kutin kanchik munashkanchik shina jovenkunata yachajushpa shina kay grupota ñapanman apankapa. Kayta como herenciata sakinkapaka ñukashna tukashpa ñukashna bailashpa campanillawan aparishpa bailashpa como herenciata cuenta hapishpa kidankichik nishpaka sakinakani. Kanchik kay grupo cultural campanillerota mayman kashpapash invitanash munashpaka ña camaraman ña nepashkani por número teléfonokunata shina kaypi kanchikpak shuk tono propio musicawan purinchik y shina kaypi shuk tonokota uyachinkapak munapanchik. Alipuncha mamita imata wakajun chaykunata. Hankuankuna shamujun kanchik tiempo chashnami bailanchik inti raymipika cada wata shina bailanchik wawa. Haku bailangapak wawa ama mancharijunkichu chaykunapika sumanmi bailashun wawa haku sarakuta ishkujuni ñami katimuni kumpashpa bailajukri wawa ñawpashpa. Ari mamita rish. Ari wawa ñawpajuy.
Ñawpay yo Saragota me escojon. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.